Ngiyakhetha uNyazi Lwezulu. Siyabonga abangcwele insizwa ikhulumayo. Insizwa yakwaZungu eShowe eThempeleni eMpumalanga. Kodwa ngokufuna amatoho ngilapha eMlazi. Amen. Ngibona lapha ngendlela abantu asebegcwele ngakhona utheme eshume ekhuluma ekseni ungcongo uthi lapha kusanezukwana noma kusenesonto. Ngase ngikhumbula isikhathi senkosi ukubhombela uthi okhulumayo uthi khona insizwa okuthiwa Elias Nduli lapha eChesterfield uthi kodwa kwathi abantu begcwele khona ngekhansa sika baba Bhombela uthi kodwa labantu babe ngabaningi basebancane uthi inkosi yasithi isukuma uBhombela sithi bantu abami kukhona umuntu okhola phakathi kwenu ongumfundisi osuke eYoni uthi kodwa kukhona izwi elilodwa ozolikhuluma nje kunina ngicela nimlalele. Isabatha namhla Nkosi thokoza wena ngithakulele kwase kufika izwi ubaba mkhulu uBhombela ekhuluma nami ethi njengoba lilapha nje nina nifana nomkhumbu kaNoah uthi lo mkhumbu kaNoah eliwona niubuka njengamanje ngathi umkhumbi omncane kodwa kuzohamba khambe kube khona oshembe basifundiswa lapha bazothi bese befikile bese liyaza livangeli njengoba silapha nje kuzobusa ngathi nawo legubu lesisincane kanti hayi baseza abantu. Amen. Ikhumbula ngapha ngakithi khona indawo uthi senkudwini ukukhuluma enye insizwa eyisumvangeli ithi le insizwa yakamthembu ngapha ngakithi uthisha omkhulu ithi uma ikhuluma ngentokazi eselomazungu ile ntokazi lena ilaphana uma wayo uyisiyoni kodwa manje masisufika lapha yona ayisafuni ukuya lapha eYoni isiyasuka le ntokazi iyohlala laphana kamathonsi ihlala khona imizihlazi nendoda khona ize ibisiyashona ibisishonile khona osekukubi ukuthi hawu lento wazi yashona endaweni empila kodwa uma isihambile ngoba kuyagijima uma isihambile emhlabeni sekufika abafundisi baseYoni bayafika lapha uma befika labafundisi ngoba bafonele ukuthi ngikusho ngoba uma bakhona eSiyoni njena bafika abafundisi bezophatha inkonzo bafika uma befika uthi kodwa laba bantu bazalapha nje besa ngathi kama wakho kodwa ukhona umyalezo abeze nawo umfundisi wasenkandla umfundisi wangapha kaMemtuba omunye uqhamuka eGoli bakhuluma ulimi olodwa bathi le ngane kade ihambe lapha njengoba nje manje sekade sizomngcwaba ngosuku lesithathu ivukile yakhuluma le ngane ithi hayi njengamanje umfundisi obade nize lapha nizongcwaba kodwa kuhambe ngahamba nafika khona umpula lo mpula obulapha bekumpula obade bekhuluma amaNazaretha awuthiwa isehuze awukho lo mpula ukuthi Jordani okukhuluma ngawo uthi ngifika abantu abaningi benkonzo nazo zonke inkonzo bezikhona uthi bebekelile bonke lapha empuleni uthi bekhala behla benyuka abanye belena athi akuweleki lo mpula wonke umuntu uthi kumele wela ngijabule wela empule belena uthi kodwa kuweleki lapha uthi into
ibhlungu kakhulu lapho nje ongaweleke uthi ekuseni njalo ngo9 ukhona insizwa ekhona eseNazaretha iyawathatha amaNazaretha iwasaphezulu egqumeni lapha ngo9 ekuseni uthi bafike khona bedle lapha uvuka nathi uthi bejaquluke uthi begijima sebeyezansi bezapha emhosheni ahambe behlabelela bezapha ezansi uthi befika lapha bayafika lapha abaseyinkonzweni uthi iziswe zezawubhanga lapha ngoba bona abadli lutho bahlabela lapha nje sezowasha amazwi abadli lutho kodwa amaNazaretha ayakhuphuka ayentabeni afika entabeni ahlupho nathi uthi ntambama njalo ngo6 akhuphuka amaNazaretha ayentabeni phezulu afika nje ulala nathi kodwa laba bese kufika lapha ezansi bonke abantu balambile lapha ezansi uthi wasethi uMazungu hawu kunje mntanami uthi wasehamba umefika lapha ethempelini khona ithempeli lapha khona lapha noma sedikhohle igama uthi masefika uthi baba fita kuseni uthi umthembu ubhala umthembu usaba fita kuseni lapha bedla lapha bakhona usikhosana bayazi lendaba uthi bedla lapha uthi wasethi no mama hawu ngicela ukungena lapha nami ngizolalela uthi ngoba yize lapha nje ngithunywe ingane yami ile ngane ngithume lapha ingithumiso ukuthi kuyadliwa lapha eNazaretha angikho lapha enkonzweni kodwa ingane yami ithelezayo lapha siyakhona kudliwa uvuka nathi kudlula nathi ongelo leNazaretha usenkingeni ngoba uzomudla nephupho nathi ngoba kawazi yena uthi uma ekhuluma umfundisi umdluli ukwelinye ithempeli ngapha ngasePhantshani ngiyalikhohlwa leli thempeli ukhuluma ngensizwa ukhuluma ngengane yakwamgwadi yaseSwayimane uthi lengane yayinenkinga yathi sencane nje no9 years isencane yasihlulwa ngokuhamba kwangahambeka uthi kodwa into yenzeka uthi waseyithatha uma ethatha umayo waseyigona uma igona lengane uthi lapha ngemuva kwafika kwaphela isikhumbu sokuqala ngapha kwaphela isikhumbu sesibili waphela isikhumbu sesithathu uthi uma wayithatha lengane wayikhona ina9 years uthi akwenzeki lutho manje uthi bakhuluma abasendele seSwayimane uthi kodwa lo muntu lona lo mama lengane yakhe kwenze njani uthi emva kwalokho uthi kwasekuthi uqhamuka lapha ehlathini nasi insizwa lapha ezilusile inkomo uthi kwaqhamuka indodende emnyama enomkalo omude iqhamuka lapha na ehlathini yeza le ndoda ithe isekude uthi ithi insizwa lezi ezincane ezilusile wathi madoda ngicela ukubuza kukuphi kaMgadi basebekhomba bathi hayi kukuleya mizi wasiqhamuka insizwa kaMgadi esithi insizwa kaMgadi hayi asambe baba ukhombise kaMgadi yahamba insizwa ngempela yathi umkhombisa athi baba kuleya mizi athi kithi nakho yana uyithi esiqhamuka inkosi ubhombela bathi abadala ke ubhombela wayengavela ngene nje wathi bathi ekhaya wakamuka wathi ekhaya asathi lo baba lapha kaMgadi awuba lo okhuluma lapho ngisenkingeni kangaka angithi uMgadi wathi yena ebize isangoma esikhulu noma inyanga enkulu yangapha komhlaba elingana ifikile lapha yathi ithatha lengane nifake emgodini wesambane lizalwe khona izosinda lengane yafaka emgodini lengane imifaka emgodini lengane yabuya yiwe ekhaya kunokuthi kube njalo yathatha inkomo ezihlanu yahamba ugulo kwangapha kukhona kwangasinda kwaqhamuka ubhombela lapha makhaba ubhombela wafika kunetshe elikhulu lapha kwathi umoke kwakhiwa lapha kwakhona ititshe elikhulu lapha elinga balikhiphi wafika ubhombela wami angena endlini yomuntu wafika ubhombela waqhakala phezu kwalelitshe meqhala phezu kwalelitshe wasethi lethelethethana ingane wathi hayi ingane umama wayiphatha kanjena ayisasuki inabathelekele sazwagoba ngishizandla lengane ayisuki kuyena wathi ubhombela letheni kimi wayiletha ngempela wayibeka lapha etsheni maseyibeka etsheni ubhombela wabeka unyawo phezu kwesikhumbu sokuqala saqhuma waphuma ukungcula okukhulu wathuma unodunga wonke waletha sesibili wabeka futhi unyawo waqhuma sesibili isikhumbu saqhuma wanuka unodunga wonke wabeka unyawo kwasesithathu saqhuma isikhumbu sayalana wasethi ubhombela mntanami lethana amanzi bhatshazwa haya kubhatshazwa sipembu ngoba
umuntu wamphendula noma uyabaxoxa ngama imoto baxoxa ngoma imoto besebelapha uthi ayindaba nabe bashumayile ayikho kodwa sikulapho uthi makukhuma sokuqala makukhuma sesibili makukhuma sesithathu ngekhathi sikhuma lesiphumu lentokazi lena iyaluleka umzimba uyaluleka sikhuma sesibili umzimba uyaluleka ukhuma sesithathu umzimba uyaluleka uthi wasethi we mama ithatha ingane yakho wayithatha umama wayikhona uma seyikhona ingane wasethi ubaba mkhulu tabami njengamanje iyekeni ingane ihambe iyahamba ingane iyaphila hayibo Nkosi amen senzohlala phansi kuvula umuntu wala umshumayeli kodwa ngesasho ukuthi ngoba usokhaya phela athi labantu ukhaya kodwa umfundi umshumayeli ayisho ukuthi ukhuluma lesizwa ikhuluma senzohlala phansi ikhuluma lesizwa ikhuluma ngendaba enkulu uyayazi nako umshumayeli uNtuli lensizwa uyayazi la ntshuba ikhona Inkosi yangezulu ingapha ngithi phesha uthola ngale ngakhulumi ngabantu bangaphesha uthule ngoba ngaphesha uthule Kuphela inkosi yangezulu uma ifika ngaphana endaweni ukuthusa ezulwini inkosi yakabiyela ifika khona imisebenzi umhlangano khona uqhamuka umama kwaNkwanyana oganeka Ngcobo uyafika lapha uthi nginankinga izingane zami esuku 80 ziyasipha sodwa lapho kakayini mokwakavuphala lapho kakayini ingane iyahamba emhlabeni ayiphili uthi besefike lapho yafika enyangeni yezulu wabika lo mama hayi bese inkosi inyanga yezulu ithi hayi thatha uzi abazike laba bama 2010 uzi athatha uzi ulugoqozi uzi bosubophiphini loqala ubophiphini lesibili ubophiphini lesithathu uthemba lokho wase emnikela lozi ethi yile ingane yakhe yokuqala lena ngeke ngicela ukuthi iqambe igama uzothi usibonisa uNgcobo ithi aqala asephinde bophiphini loqala ubophiphini lesibili ubophiphini lesithathu athi bele ingane futhi iqambe ukuthi izoba intombazane izoba igama lizoba uthuli bophiphini loqala bophiphini lesibili bophiphini lesithathu lengane yokugcina kuzoba uThemba lezi ngane lezi ezami ezulwini ngoba wena ubusenazo izingane ngiyabonga abangcwele lapha ngishayise khona nengixolela abangcwele ngixolela ngabingeleli abagcotshwa umbangeli nomkhokheli nabashumayeli nehamethe bengcwele inkosi usize kusona